13 sita na indigenous ang ke dober ang munit tumpan ke nang tuntak kier nanti jadi UN Open masih cek royal la si UN Open si la World Day of Indigenous People pini hello pai circuit arni aning kanwang ta talon nang jik si UN Open United Nations Organization fenomensi ade arni hok terlo la pen order aku bang kapitian la sinili tumpan UNO kedun Amerika kedun UNO Krisno 2018 aning kan 17 April arni si itu manang tanun na pemata na kidun sa kuy United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People that pinchong that hok that lo pitik that lo pass that lo 46 articles adat lo kasi 46 articles ang bong ilitumpan kopi may claim nanti alam adat tok lam so kalilay ko hala so long kanti edi non itumta kasi dan joy bucok na ko itumpan kopi ni nang bija ulo tamte ilitum UNO long lagi report hidampi lapat hala bang sor ni si 17 April ni 17 ba 16 April ni si nilila ilitumpan autonomous state nang ki palang ka memorandum ka summit kang kopi tom cap summit nang ipulo kopi tom cap summit lo isia kopi bang kaya lagi India government pa kasi India government na tum delegate tum hadat tu hala sor ni kala si lai alam itum la risomar o karjang tum an ke chini tu pik no ko layo ke aku interest and pik ni layo alam UNO le ada sampai itum la to order long tu ke to hukum long tu ke la helak la kado